twanyagire kuligirira eso mukazwana. Chingaki chuba igomo seneta bwe county ya Kisii Onyonka nera ni galenge gati ya seneta balenge ko munengia soimo mu Gavana bwe county ya Nyamira Onyonka ka ukwana kurwase county ya Nairobi era ni gobo igamurekere county ya Kisii asate babuna wikira boni gere tamanyiti igoro y'abakolimere membeo abo mu Gavana bwe county ya Kisii Paul Simba Arati agendrete ko kwanira kone ngano Onyonka ni gate birubuna wikira boni gabune seneta nabo igone kyomburyo okoro obutuki nobo sadia ngiranyara ko roboti rondrensi kuraso mu Gavana we county ya Kisii hasera tuguterera mangana yubuna bamanyitigoro y'abakoli yabwemeremo omu Gavana we county ya Kisii agendrete ko kwanira yego chinga kechibate abuna aba seneta insi echu ikibere kirebosyo mbaje kumurangiri mu Gavana we county ya Kisii Paul Simba Arati ikaboswe bunge ye seneta elikonyara ko erana ko kwanira igoro y'abakoli mbeo abo agendrete ko kwana bwo kubeka sobwa agali yobutumiki bwekibesa ase serikali ye county ya Kisii. Isi unanjenda concern jidinda amaji hosuwaka nile ngajiri nikiegere ripoti tina yerora tina ramalieta abantu bali hosuwaka tinda amanyango kuri umusaro talikolia ototagete ripoti yere tugaigese senate no bono tukuja kuyicambura ikare twakoletere list yecho kuja kuboli tole abantu bali Nyamira twanywara abantu bali grade wine 800 abantu abiri 800 ngakibale distributed yese county ya Nyamira sub county ya Nyamira ninye ama ene ng'abantu mbali kireli bweli bukire county kire sub county bakabelu wine yanane bakatigara bakaita kati abwane abantu abakeko bangane chikosi waka inje kunande committee ya park no mwishimu akajwanga chi wiki biri chiwo chankoranga litole o mugabana Simba nkoranga litole abantu bonse pi pakachigabane buna kwaranya libacha ndo abole ngaki wiki go chango chole nande ocho hotoletere list ya kosi waka asi abwe babarabu ototebi mesara abantu bakoli ototebi ngakibali getu kigere chirecord ichonzi chukarateki nchiro the day ekere Gavana ya Nyamira gosonga kolete list yetu yeligeri to nyintorogeti tomanye ngalichi oni buatiri ocheki binde ibyonse ngalitora tangazo tenga chibosi waka tonyorete nechi nabanda abo bali kiriga umusara bale koliniga amakosa gale lakini bono ine report yelikire ye executive njetini gokolera executive gasi njebuno museneta inje ngo oversight mo Gavana tigale di report itera ikaga yenye umbe story ono ningina kwandela mangane report kene hindu itayoga tigalete yalibale de report yaye Simbale de report yaye Gladys wangale de report yaye Gavana chose bigire de report cyabo to chirigereri EACC kuna tolega ya committee ye EACC no ere kuna tolega ya DCI no wale kuna tolega ya Minister of Planning no wale kuna tolega ya abanda ba auditor general no wale anda babonsi mbarali report yitubura ninaki abanda kuna bako ba accused boss wakazi baro bako baro tutanga